Siyalibingelela lonke bathandekayo kule inyanga kaMpalakazi siphakathi kwesifundo setshumi lambili esiphethe isihloko esithi umbono weBhayibheli. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo inxusa abangane balibingelele njalo baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngomusa wenkosi sisesifundweni. uNkulunkulu ngiyakukholwa ulani ulathi moya wakho engcwele ngoba phakathi kwethu masingena esifundweni okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lika Jesu Kristu ozayo masinyane. Siyabonga ithuba esibalalo ukuthi sifunde isifundo okhulumayo nguTalent Ngco. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga njalo elinye ithuba lokuphatheka kusona lesi sifundo. Siyamdinga uNkulunkulu ukuthi akhulume lathi ensukwini zokuqina ukuze indlela siyazi. Asicimezeni sikhuleke nini sibe sesingena esifundweni okhulumayo ungumsisi sibonele umhlaba. Siyakhuleka Baba wethu othandekayo okhoneka ezulwini, siyabonga elinye ithuba lokufunda ilizwi lakho. Nasi isifundo singena phakathi kwaso sicela usichasisele siphile ensukwini zokuqina kugcwele inkohliso lapho konke ukuhlubuka eqinisweni lelizwi lakho. Sicela ukuthi usiphathise sonke sizakuzwa sona lesi sifundo, siyazi indlela, silazi iqiniso bese siphila ngalo. NgoJesu siyabonga, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo. Mase singena kupheleni komnyaka singabaphilileyo. Njalo lokho sithilo bana lamhlanje sizakhangela ke umbono weBhayibheli. Sifundile izifundo eziningi ezahlukeneyo. Ikakhulu ezithinta okufa lokuphila komuntu lezithembiso zonke. Yes. Lamhlanje ke kule indaba ethatha umbono weBhayibheli ngizafisa bona sikhangele incwadi yabaseKorinte bokuqala ngo5 ivesi elika 23 ake lisibalele. AbaseThesalonika bokuqala ngo5 ivesi ngo23 ifunda kanje: sengathi uNkulunkulu uqobo, uNkulunkulu wokuthula, angalingcwelisa ngokupheleleyo. Sengathi umoya wenu wonke lomphefumulo kanye lomzimba ungalondolozwa kungela sici ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga umbono weBhayibheli. Nxa vele sikhangela lesi sihloko bathandekayo, kuyini okufika emakhanda ethu siqathanisa lendlela yokufunda kwekhanda? Siyabonga indlela yokufunda kwekhanda isinika insilela ukuthi sifiselwa ukuthula kukaNkulunkulu nokuhlanjululwa okugcweleyo emphefumulweni yethu, emzimbeni nasempilweni. Sibona ke lapha nxa kukhona ngombono weBhayibheli uNkulunkulu owaletha iBhayibheli ukuthi lisibuyisele kusimo sayizolo ngoJesu Kristu. So umbono weBhayibheli uthi kasamukeleni uNkulunkulu lokuthula phakathi kokuhlukuluzeka sidlula kukho, impikisano ezikhona lemfundo ezingayisizo, silokuthula nxa sikuJesu. Singabuyela eBhayibhelini, umbono weBhayibheli usibuyisela ukubana sikwazi singabantwana bakaNkulunkulu nxa sawele sona. Kakhulukazi Siyabonga. sincediswa kakhulu njalo ukuthi sibuyele ekubeni lengqondo efana lekaKristu, njengoba yasilahlekela lapho isono sesingenile. Lapha siyabe sincediswa ukubana impilo yethu yonke kungaba kusemzimbeni sibe healthy, mentally sibe healthy, spiritually sibe healthy. Konke yikho okumele sikulandele ngendlela kaThixo. Siyabonga. Umbono weBhayibheli bathandekayo esixoxa ngawo Yona esethilo okaDube watsho lokaNcobe. iBhayibheli bathandekayo libanzi lezifundo ezinengi. Thanda abana sikhangele kuncwadi yesambulo. Incwadi yesambulo ikhanya ile ndaba ezimqoka ezindonsela ezigoqela umhlaba wonke ezimbili kungakafiki ukuza kwesibili kukaJesu Kristu. Yiziphi lezi ndaba ezimqoka
ezigoqelwa futhi ezindonsela empilweni zethu ezokusambulo? Indaba ezimbili ndisezivezwa ngusambulo. Indaba yokuqala kusambulo 13, yes. uma ngokuthi kuliyani iviki saxoxa ngokuthi esuku ezokugcina kuzaba lenkohliso eningi. Right. So usambulo 13 usivezela ukungena kwenkohliso nokulandelwa yiyo. Abantu abaningi bazayilandela inkohliso basuke eqinisweni leBhayibheli. Ukanti usambulo 14 abesesilethela ke omunye umsebenzi omkhulu ozakwenziwa uJesu engakafiki. Umsebenzi wokufakazwa kweqiniso likaNkulunkulu. Khona lokho sikuthola ngosambulo 14 ikakhulu uvesi 6 kusiya ku12 lapho esimemezela khona iqiniso ukuthi kanti ababuyele elizweni likaNkulunkulu bayikhonza uNkulunkulu weqiniso. Sibona izigaba ezimbili njengoba uMrs Mhlanga esitsho. Isigaba sokubuyela lokulandelwa kwemfundiso engagxilanga kuThixo. Sibe sesithola isigaba njalo kwelinye icele esothando lomusa kaThixo lapho esidonsela ngakuye kumenyezwa ngeqiniso leli. Ngakho ke kumqoka kangaka ukubana abalaleli kanye lababukeli sizwisise ngeqiniso kabanzi esilizuza kusambulo chapter 14 ngoba yikho lapho okudwetshwa khona umzila wekwenziwa kwezinqumo zokusindiswa kumbe ezokulahlwa. uTimothy wesibili ngo3 ivesi ka1 lo Ephesians 4 verse ka14 nxa singayebala ngokuphangisa. uTimothy wesibili ngo3 ivesi ngelika1. Kodwa nanzelelani lokho, ezinsukwini zokugcina kuza kuba lezikhathi ezinzima. Abantu baza kuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazikhukhumeza, labazigqajayo. Nxa sikhangela ke ngesikhathi zokugcina uverse 14 oka Ephesians 4 uletha mfundiso bani engenayo njalo ekwatsho ngendonsela kasambulo 13. Sinanzelela lapha ukuthi ngoba usambulo 13 ukhuluma kabanzi ngesilo, ukulandelwa kwesilo. Kodwa singakafiki ke kulesi silo engufunda ngaleyi verse isitshela ngomuntu yena ngokwakhe onguye olandela lesi silo. Ngakho umbuzo obakhona ukuthi ungakalandeli isilo wena kayisiso silo yini? Ungakalandeli isilo leso kawuziqaji yini? Kawuzithandi yini? Lokhana okokuthi ugcina unyathezela abanye, kawuthandi imali yini ukudlula uNkulunkulu? Ngoba ukuze ulandele isilo kuyabe sokuyiconfirmation yokuba isilo wena oyikho khona. So sivezelwa kakhulukazi ukuthi kumele sisuke eceleni lobunyamazana siye eceleni lokulandela uThixo. Okay. Sibonani ngezikhathi ezinzima Ephesians 4 verse 14. Ifunda kanje mfundisi ithi ngakho kasisayikuba izingane siphoswa emuva laphambili ngamagagasi siphetshulwa lapha lalaphaya imimoya yonke yokufundisa kanye lokuhlakanipha lokuqiki babantu ngamasu awo enkohliso. So lokho kusivezela lesikuthintile ukuthi ensukwini zokugcina mfundisi lesikhathini esiyingozi kakhulu lapho kulemfundiso ezixubana lenkohliso. Kufanele thina sibuyele eqinisweni likaNkulunkulu ukuze siyenelise. Sike safunda ngokuthi ukuze wazi okuyiqiniso kufanele ube ukudadije ukuze nxa inkohliso singena uyenelisa ukuthi uhle ubone ukuthi le inkohliso. So kulethe isikhuthazo kumaKristu ukuthi kasihlaleni phansi sifundeni ilizwi likaNkulunkulu. Konke okungekho elizwini okunye kunengi sikubambile siyakukholwa kasikulahle nini ngoba kuba ngumoya osisalelayo sizasala kodwa silahlekile kuyinkohliso. So umlimi kasiphathise sifunda ilizwi okuliqiniso sikukwazi. Ngifuna sikhangele lenkohliso ezimbili uDube ufuna ukuthi engeze kulokho akutshoyo lokuthi ngizacela sihle sithinte lenkohliso ezimbili ezinkulu zesikhathi sokugcina. Siyabonga mfundisi. Umbono weBhayibheli uqhakathekile.
Uma sifunda ngokuthi Efeso obalwe ukuthi kuzaba leziphepho ezidudula abantu, izimfundiso ezisuseqinisweni. uNkulunkulu uthi umbono weBhayibheli ozayenza umuntu avikeleke. Uzafica ukuthi uTimotheo 2:4 ithi yona abantu bazamonula indlebe zabo ukulalela ilizwi leqiniso. Yes. Bakholisa ukuzwa amanga. Kule nkolo esibhahe kangaka eyokuthi umuntu uphefumulo uyafa umzimba kodwa uphefumulo uyabo ukuphila. Ungana umphefumulo umuntu ophuma uye kwenye indawo lapha usuphila. Ngenye izimfundiso esigcwele emhlabeni lokuthi kugcina usuku olwasungulwa ngumuntu olwasuku lengcwele kaThixo. Kusemhlabeni kuthiwa singafunda sigcilele izwi lokuthi umama la sizakwazi ukuthi isonto kayizange ivele kuThixo ekubusisweni idalo. Ngitsho lo muntu kasomphefumulo, umuntu inyama lomoya wokuphila uhlangene. So yikho iBhayibheli sika silifundenini sibuyele kumbono weBhayibheli lezi inkohliso zemfundiso ezinje sizele sikuzigwema sime lo Jesu Kristu eqinisweni. Ngiyakwazi ukuthi umfundisi udube into elithi into ayiqhakathekile ukuthi umphefumulo kawufi uya kwenye indawo uye paradise kumbe egehena kumbe uyephila usungesinye isimo kwenye indawo. Umuntu okuveza ukuthi kuhle kuleye ifoundation kuba yisisisekelo sayo yonke inkohliso Emimoya ebudlozi. Yes. Safunda ukuthi ensukwini zokugcina usathane uzakwenza imimangaliso indaba yona le yemimoya. Ezama ukusekela amanga akho uqala ukuthi umuntu kafifi. So uzakwenza imimangaliso Wabunengi bayo. Kakhulu abanengi bazaduka. Yikho silokho esifithizela ukuthi kasibuyeleni elizwini siyazi intando kaNkulunkulu. Kukanti indaba oyithintayo eyesonto. Usathane uselethu ukuthi kakulandaba. Angithi kuningi esizi defenda ngakho ukuthi angithi isonto uJesu wavuka ngayo. Yiyo phela siya celebrate. Kodwa ilizwi kaNkulunkulu kalikufundisi. Obviously lapho uthe khona lokho kusenza sisuke kuNkulunkulu ukwamukela imfundiso yalolu suku. Isisusa kuNkulunkulu wasekela iSabatha. Isilethe sithatha uhlangothi lomuntu. Ngoba lo melane loNkulunkulu ule yakhe imithetho ule lakhe iSabatha. So uNkulunkulu nxa ebeka la uyabeka icounterfeit. uNkulunkulu angafaka intonga la uyafaka intonganyana. So kasiqapheleni balaleli lababukela ukuthi ilizwi lesililandelayo liseBhayibhelini lisemfundisweni kaNkulunkulu. And lokho sikugcizelela kabazi izifundo zonke ukuthi nxa sikhuluma ngespiritualism sikhuluma ngosuku lokukhonza ukuthi olungcwele liSabatha likaThixo. Kasitsho ukuthi abakhonza ngesonto balahliwe. Sithi thina bakhona abakhonza ngesonto abakhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. Ngabe sizwa ibiblical understanding yosuku olulusuku leSabatha bayalwamukela lolu suku ngoba ngazofunde from Genesis kusiyafika kuSambulo kakula lapho uThixo afaka khona ukuthi abantu kabakhonze ngesonto. So we are not against the congregants. We are against imfundiso engekho eBhayibhelini. Othona nxa uyizwa ungakwanisa ukuthi uyamukele lokho kuseBhayibhelini uchiye okwasungulwa ngabantu ongela sisekelo. Siyabonga ukuzwa lokho kuyagcwaliseka abathandeka ubana lezi zinto ziyadinga ukuthi sime siqinile kukholo esilukholwayo. Yes. Eqinisweni lonke njalokho umbono weBhayibheli usitsho akusifundele uLuke 2:52. Luka 2:52 ithi uJesu wakhula ngenhlakanipho langomzimba langokuthandwa nguNkulunkulu labantu. Ngibona leli verse lisikhanyisela ngombono obanzi ogoqela umuntu wonke. Nxa kuthiwa uJesu wakhula engqondweni emzimbeni ethandwa nguNkulunkulu ethandwa ngabantu, yiziphi izigaba ezine zokukhula kukaJesu okukhulunywa ngazo lapha? Siyabonga mfundisi. uJesu ukhula elwazini uthinta ingqondo yakhe. Alright. Ingqondo eyakhuliswa ngobunono bezulu. Alright. So ingqondo yayibuswa lizulu. Bese kuthiwa wakhula emzimbeni physical. Kusitsho ukuthi ngitsho lo mzimba wakhe ukhula ngendlela uthi xa ekhangelele
kuyasithinta lathi ukuthi ufakane emzimbeni wakho ngoba nxa sokulothixo sikumele kungene okuzayenza uThixo ahlale phakathi. Yes. Bese wakhula futhi ngokuthandwa nguNkulunkulu with favor of God spiritually okwakumoya kuthi ukukholwa kukaKristu kwakuyikholwa kukaNkulunkulu okuthi umuntu osengumKristu la kumele akhule ngaleyo ndlela ngoba uJesu uyindlela yethu ukuthi simazi uNkulunkulu abe sethi social ngokuthandwa ngabantu lathi kumele sikwazi ukuthi nxa ngihlezi la ukwakancube sihambisane socially ngikhule kuhle ebantwini sibe ngabantu abahloniphanayo. So izigaba lezezine ziyathinta umKristu nxa sibuyela eBhayibhelini ukuthi ungakhuli kuphela ekutheni ngumKristu ngendebe zokuxoxa ngoJesu zamasinyane kodwa umxoxa uJesu uphinde ubonakale ngendlela ophila ngayo kumakhelwane ubonakale ngendlela ophatha ngayo umzimba wami ubonakale ngendlela osebenza ngayo umsebenzi ubani uyabusukhule kuzigaba ezine uKristu uyabusumazi. Siyabonga kakhulu. Masikhangela le text okunye kunthathekisa lapha yithi uthe uNkulunkulu okuthula ngana ngalingcolisa ngokuphelele wasethinta ukuthi uspirit usoul lemzimbeni iyahlangana lapha. Yes. Isisisusela futhi imfundiso engayisiyo ehlukanisa umzimba ukuthi umuntu uyini ngoba kulezi imfundiso esithike sazithinta ngezifundo ezidlule ukuthi kwehlukaniswa umzimba lomoya. Safunda kodwa ukuthi umuntu wabunjwa ngothuli lomhlabathi wasephefumulela umoya okuphila kaNkulunkulu wasesiba ngumuntu. So ungavela akwehlukane ukufundisi sithithi ukuthi uJesu wakhula even physically kulabanye abasakholwa ukuthi umzimba wakho mfundisi akulandaba ukuthi ngoba libhokisi eliyilo awulandaba ukuthi ngiphatha njani akulandaba ukuthi uphatha njani because bona abantu bezidweba bezisika besidla loba yini besenza loba yini kodwa i-memory text la lokho isibonelo sikaJesu ukuthi wakhula njani kusivezela ukuthi umuntu uyi-complete being umoya nomzimba ephelele ungavele kwehlukane kakusela ukuthi ukuzwisisa lezi zinto kuyasinceda ukuthi sizwisise imithetho ebusa imvelo yomuntu. Yes, ngoba nxa usithi umzimba kawulandaba ukuthi nguphathe njani wena okudlayo kuyikho kwenza ukuthi uyenze izinqumo kuthi ukuthi uyabungazwisisi vele ukuthi kusukela nga. So iBhayibheli ekulizwisiseni kwalo lisibisela emuva ekusiloleni ingqondo ukuthi sazi ukuthi konke sikufaka emzimbeni kule contribution ekuyenzeni izinqumo ngakho kumele umzimba lo ngiwuphathe kakuhle. Engxenye efuna lapha kuthiwa uJesu njengesibonelo njengamaKristu nxa ngingathi mina kulanda ukuthi ngidlala kathi uJesu ngimkhulula wakudla yini engudla ene isibonelo ngoba sonke siyahamba ngathi singeChristmas sicabanga ukuzalwa kaJesu nxa kungenye indaba nyana kodwa khona ukuthi umuntu uzawucabanga ukuzalwa kaJesu so kumele ubuyele kuJesu kwenza ngaJesu kwaNkulunkulu wadla njani wayephila njani lomakhelwane wayenatha njani wayehambela abagulayo yini kumele njengamaKristu siye khona phana kusibonelo so umzimba lo ngeke ufa utshwala uphinde uthi ngumKristu okuhambela hayi akuvumi ngoba lona lolo tshwala nxa ususiya ekuoperating komzimba yilo oluza kuqhubela ukuthi wenze isono yikho even sesiya kwezemthetho ngalayisensi utshwala uyaqeda uyayakhela ijele ngoba kuyazakala ukuthi nxa usunathile uzaba yiproblem. So kumele sikubambe khonokho ngenhlakanipho ukuthi umzimba lo nxa ufide kakuhle even ukhuluma nje anti sonke silapha ngiyangithi nxa sikhuluma ngehealth kumele sikhulume ngento esizibonayo even ukhuluma iskini sami siyatshengisa ukuthi udla kuhla ukazunatha ukazunjani abanye isize zami sejwabheni. So kumele khonokho sikubambe kakuhle njengamaKristu sikukhulume ngapha siunakekela umzimba lo kuyavuma.
uma kulethiwe besingakhangela sibili indaba yokuthi wakhula engqondweni kulokuhlanganela kakhulu ingavele ngidle ongayisikho lengqondo zami sezilimela kasacabanga sisikakuhle ingadla ngedlulisa amalawulo la nxa umntana wesikolo nyalala yes kulokuhlanganela kwakho mfundisi izinto zakomoya buza yenziwa ukuthi udleni ufakelele engqondo yakho izabonakala. So eka Kristu ingqondo yayikhaliphile ecabanga phezulu kobudala bakhe age yakhe ngesilungu lesimilo sakhe wayebekezela njalo elungela ukusiza sonke isikhathi. Indlela uJesu asebenza ngayo ukuchumayela ukufundisa lokwelapha thina esiphila kulezi insuku singayisebenzisa njani? Mina njengoba sikhulume ngokuthi uJesu njengomlingiswa wethu. Na uJesu engumlingiswa wethu enguye futhi indlela neqiniso lokuphila esikudingayo. Kumele sibone ukuthi ogulayo angasweli usizo. Mina ngikhona ngisidinga ngumKristu oJesu umthanda. Because kwakuthi umKristu kuthi ukuthi bafuza uJesu. Kumele uJesu nxa wavakatshela abagulayo. Nxa wayehamba ejumayela. Nxa uJesu wahamba esinagogi. Nxa uJesu wanikela konke ngikwenze ngoba ngilomlingiswa onguJesu wakwenza khamba. Uhlupho-ke ukuthi igama lokuthi amaKristu yile silibambileyo. Kodwa ubuKristu lobo asibuphili. uJesu nangulosifundisa hayi buyela nini yenze njengami ngoba uthi ngiyimi indlela leqiniso lokuphila. Hey kulamandla lokho uyananzelela umahluko phakathi kukaSathane loJesu. uSathane information ulayo knowledge ulayo yikho even linga uJesu kuMatthew chapter 4 wadobha izicaphuno zamavesi information ulayo Sathane lenyama kadli kodwa ezulwini kayi ngenxa yani ngenxa yokuthi uSathane kalathando kakho ngcwele so okuthi ukuthi umuntu ongumKristu kumele alandele uKristu kuloko ekuthini ulothando isono siyasuswa kuye nxa echiya inyama akayichiya phinda abe lenzondo uchiya ngoba uKristu sekuye egcwele ngothando sezwisisa ihealth message and so forth. Manje i-challenge ebakhona kathesi esiKristwini abantu sesigijimise kakhulu izinto ezikwanisa ukwenziwa ngitsho la nguSathane. Sacabanga ukuthi sizangena ngazo ezulwini sachiya ukuthandana sachiya ukuncedisana sachiya izinto okumele ukuthi ngabe yizo esizenzayo. So uThixo asisize kuloko senelise ukulandela imodeli kaJesu kuba labantu ubanakekele ungela selfish motive ubusutshengisa ukuthi ngempela lapha ngifuqwa ngoThixo. Uyakhumbula uJesu indodana yesiphepho ukuthi bathi beyiletha uJesu wathi ndoda izono zakho zithethe. Right. uJesu iministry yakhe vele ubeqalisa athende okuhlupha umuntu uyagula umbulambile umbunjani ukuze umuntu ahlaliseke abe sesithini landile. Okay. So indlela kaJesu yiyo kufanele siyisebenzise ukuminister ebantwini. Kwesinye isikhathi ingozi esilayo mfundisi ukuthi siyabe sineglect sichiya konke lokho okuhlupha abantu ngoba engxenye singayizwisisi iconnection kumbe ubudlelwano obukhona lobe bese sikuthinta ku memory text ukuthi iwhole being ukuphelela komuntu physically lo kwakomoya. So uJesu wayekunanzelela ukuthi umuntu angayizwa njani indaba yokusindiswa lambili kumbe engezwa njani ngaphefuthelwa. So as a church kumbe njengabalandeli bakaKristu siyakhuthaza ukuthi asikopeni yona lo umzekeliso ukuthi abantu kasibafinyeleleni ekupheleleni kwabo singachiye ezinye izigaba zempilo siqine ngokuthi kabalandeli uJesu. uJesu yena ngokwakhe wasethela umzekeliso ukuthi uyaku-attenda konke. Ngibonani kuyabaluleka lokho njengalokho lokhu 2 verse 52 echilo ukuthi wakhula engqondweni emzimbeni
ekukholweni la kubudlelwano nxa ngilalele inkulumo lezi ziyaveza ukuthi lanxa lathi si minister njengoJesu kumele sikhangele umuntu ngokuphela kwakhe indlela uJesu asebenza ngayo nxa kuthiwa uthanda uJehova uThixo wakho ngomphefumulo wakho ngengqondo yakho nxa kunjalo ukholo lo mzimba kwahlukene na umbuzo wakho unginika nami imibuzo engiyibuza abantu ukuthi nxa umuntu yakuthena akulandaba okukhulu ukukholwa sho ngithi akulandaba okukhulu ukukholwa ngenze njalo ngincicha umuntu kudla ngenze njalo emzimbeni wami lapha ngizidabule nginamathathu ngiphila impilo yokuzihlukuluza kodwa ukukholwa kusemzimbeni ofananayo uJesu athena ukhule ezigabeni ezine uNkulunkulu yikho ethina lapha ngesifundo lesi umbono weBhayibheli womqoka ukukholwa ngakuhambi kungalamzimba olandela impilo kahle ngoba okholwayo uyamukela lemfundiso yokuthi umzimba lithempeli kaJehova awungeke ulahle ithempeli kaMlimi ume lokukholwa kodwa akuhambelani uqhaqhatha ukuthi balaleli ababukeli sifunde ukuthi umzimba lokukholwa kuzabambana ndawonye ngoba uJesu ofana naye nguyothi ukhule emzimbeni abe lokukholwa ofana naye abe lodlela nabanye abantu uhamba ndawonye konke ukuze umuntu ngokugcwala kwakhe konke asindiswe inkompensela ukuphela komuntu wonke yes inkolo eziningi kathe sizigcinwe yekungaphathwa kuhle kwemizimba ngoba kathesi nxa ngingaba le church yami ichurch yami ibe talent ministries abantu ababuya khona kimi babuye ngizobayelapha nxa ngibayelapha ichurch yami ikhula ngokuthi mina ngiyenza njani ngiyayelapha bebhadala ukuthi bayelatshwe bebuye bebhadalela ama-anointing ami anti yimi lo kangikhulumanga ngomuntu so besenza njalo into mina engingeke ngiyenze echechi yami ukuthi ngichumayeze abantu ukuthi dlanini kuhle gcinani imizimba yenu kuhle ngoba ngiyazi ukuthi ngavele ngiyenze njalo bazama ukugula bebe bengasabuyi kimi ukuthi bazobhadala so engingakwenza ukuthi ngibe bayamukela sebegula ngiphinde ngithule so ivangeli lempila kahle lisigcina ukuthi singahlukuluzwa even kwezenkolo senelise ukuthi sikhonze umlimo kakuhle uke ukhonze umlimo lawe ubonga kuphela ungakhonze umlimo uhlala ungokhalayo kangiyali ukuthi ukugula kukhona kodwa ngibisa umqondo ukuthi lokhu esikukhuluma lapha yikho okubambe abantu abanengi begqilazekile kwezenkolo dlana kuhle take care of your health because your health is your wealth ngamafitshane sesibonile isibonelo sika Jesu Kristu ngendlela aphila ngayo ngendlela achumela ngayo ngomusa wenkosi kumele thina senzeni ukuze simfuze njalo asithole kumele sithole sinjani uma sesiza ngokwesibili ngamafitshane mina ngibamba lapha ukuthi liqinisa ukuthi ngapha kwelanga umuntu kasoze aphelele kodwa ke uJesu uthe khona wozani kimi alright sikhangele kuye ngokuqhubeka sibheke kuJesu sizamelela sikhangele yena uyabe singconoza sidlandululwa ngosuku ngosuku uqhakathekile ukwazi ukuthi umuntu ngokuya kuJesu uJesu yasivusela asibisele kuEden singakawi ngenxa yegazi lakhe elachitheke emthini lokukhola igama lakhe kwenza ukuthi suku zonke abesibuyisela singconoza sesenelisa ukuthi lento engayichiyayo ngicela sengingasayihahabeli sengisizwa ungasavumi ngoba uJesu ebesephakathi kwami kodwa ngingavele ngiyekele ukukhangela kuJesu onguye umnikazi wokukhola lokho ngizabuyela emanyaleni uqhakathekile ukuthi njengabalali ulingiswe uJesu sibheke kwesuku zonke yikho ethana ngaphakanyiswa ngithi nje uyadosela abaningi ngakuwe yes hayi siyabonga akungifundela abaseKorinte bokuqala ngo3 verse ka16 no17 verse ngo16 kanti kalazi yini ukuthi lina ngokwenu lilithempeli likaNkulunkulu
kanye lokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwenu. Verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzamchitha, ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, njalo lina lilelo thempeli. Njalo nalinjani? Lilelo thempeli. Ngiyindlela iyasifundisa ukuthi umzimba ulithempeli angithi. Kambe umuntu uyizigaba ezimbili na? Umzimba ofayo lomphefumulo ongafiyo. iBhayibheli lifundisani ngesimo somuntu. Kungani simele siqine kumfundiso yeBhayibheli? Imfundiso eziningi zithini ngesimo somuntu, ikakhulu umzimba lomphefumulo? Yes, isimo somuntu kuphendula umbuzo ngendlela yeBhayibheli. Umuntu ngumzimba ohlangene lani? Lomphefumulo. Lomoya wokuphila, yes. And ezifundweni ezidlulileyo ngeke wakwehlukanisa. NgoGenesis 2 verse 7 lo othi umuntu luthuli lomhlabathi plus umoya wani wokuphila. Nguye umuntu. Exactly. Ngezifundo leziyana ezidlulileyo lesanamuhla siyakuveza njalo ukuthi yena lowo muntu onjalo angabizwa ngokuthi ungumphefumulo. So kuyasisiza ukuzwisisa kanje ngoba kwenza ukuthi singahlukuluzeki njalo singabi lama expectations ukuthi kusese kukhulu esizakwenza nxa singafa. Ungathi usaphila usesenje okukhulu okumele ukwenze kathesi ngoba yilo ithuba oliphiweyo. Siyabonga. Yes. Akutshoyo umfaka Ncube kusinikwa ukuthi sifinyelele ingqondo le eyemfundiso yamaGreek. Eyokuthi umuntu umzimba wakhe libhokisi. Esithi umphefumulo yokuphila uzaphumela pha. Ngokutsho kwaGenesis kayisoqiniso balalela babo. Iqiniso lisobala ukuthi umuntu upunjwa ngoluthuli lomhlabathi nomoya wokuphila vela kuNkulunkulu. Sokusiba ngumuntu udubo okhulumayo. Le mfundiso leyo abantu amapantheist athi bona yonke into uNkulunkulu. Khonoko kusebenzisa umzimba oloNkulunkulu phakathi. Isihlahla. Uthi ukuthi umzimba lo lithempeli ngani ngoba uyangena phakathi kwawo uNkulunkulu. Abesehlala kuwo. Sokumele ngikudlayo, engikukhangelayo, engikulalelayo, engikucabangayo kubuswe nguThixo phakathi kwakho. Angisoze ngicabanga ngokunye ukuphambanisa uNkulunkulu ngoba sengibuswa nguThixo. Kuqhakathekile ukuthi sikwazi ukuthi ukusindiswa komuntu usindiswa umzimba lo moya wokuphila sophakathi kwakho ubambene konke kuthiwa ngumuntu. Lokho sekufunda abantu bokuxoxa zingxoxo ezidlulayo kodwa uNkulunkulu uthi umbono weBhayibheli uyasindisa umuntu okhulumayo nxa uJesu esiza. Umfundisi uthinta indaba eyehluphayo eyokuthi umuntu nxa kuyikuthi kakholwa ukuthi umuntu uphelele. Kuthi ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kuyilokho kungumoya okungamabumela phansi. Yikho sizwa abantu even amaKristu siphila ngendlela esiyifunayo. Sisidle esikufunayo, sigqoke esikufunayo, sisithi uNkulunkulu khangela inhliziyo, uNkulunkulu kalanda. Kodwa ivesi engani yangethusa mfundisi ngoverse 17 la. Othi nxa umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzamchitha ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Ngangafunda okunye umlobo obhala ngokuthi izinto zonke uNkulunkulu azifake ukuthi zingcwele. Ayazithinta ngezikaNkulunkulu. So asiqaphele nini ekuhambeni kwethu kokulandela uNkulunkulu. Ngenye inkohliso efika ngosuku zokugcina ukuthi kakulandaba uNkulunkulu khangela ingaphakathi. So asiqaphele nini ukuthi uNkulunkulu nxa esithi silithempela ukhangelele for sure ukuthi siphathe lo mzimba njengendlela asilaye ngayo. Siyabonga. Lo msebenzi ukupheleliswa ke ukuthi into engamafitshane uzakwenza upheleliswe nini omuntu? Okay, khuluma mama.
ukupheleliswa komuntu umuntu wathe edaliwe waphelela wasesuka entandweni kaNkulunkulu esona uNkulunkulu nxa esibizele ukuthini size kuye ubuyisela ubudlelwano bethu laye and ubuyisela ngesiphambano kodwa lapha uthi lokho kubuyiselwa kobungcwele bethu kumbe kwempilo esasivele silayo ngakusonto yesikhathi sinye kodwa kuyindlela kuyisigaba esiqhubekayo esingayapheleliyo siseselapha ukuthi siyaphelela ekuzeni kwenkosi yethu Jesu kodwa kulabantu ngeyindlela siyakhula siyakhula ekade ngikwenza izolo namhla ekade ngikwenza namhla so sikhula ekufaneni loKristu sisondela kodwa kule imfundiso ezayo lapho ukuthi kulabantu asebezibiza ukuthi bangabangcwele sebephelile but umlomo wesifundo uyasivezela ukuthi kasifike ekupheleleni ngaphandle kokuthi uJesu azafike lapha azasiqokisa khona ukungafi sesifanana naye so asebefikile asebephelele abazithi baphelele babonakala izikhathi eziningi ngokuba yistandard sokukholwa baba yizibonelo instead of ukuthi uKristu abe yisibonelo ngiphe umzekeliso nje ngumzekeliso ngoba siku context le nxa engumsabatha ngenxa yokuthi inyama kwakhe uyabona ingani ongachiyanga inyama sewile yena kaludinga usizo kubani kuThixo kulokuthi iapproach kaJesu yabi ukuthi mina ngichiswe inyama ngubani nguJesu lawe ungancediswa ngubani nguJesu kodwa yena uyazifaka abe istandard sakhona esokuthi ngenxa yokuthi yena ukwanisa lokho kwesinye isikhathi uyabe kwanise lokho kodwa okunye kunjani kumehlula so lokho kumehlulayo kakhulumi ngakho umeasure abantu ngalokho akukwanisayo yikho kulenzondo enkulu kangaka le division ebandleni likaKristu kukanti ke nxa singazwisisa ukuthi iapproach kaJesu kayitsho ukuthi ube ligqwetha lamaphutha akho ubususiba ube liloya lamaphutha akho ubususiba ligqwetha lamaphutha abanye abantu kodwa iapproach kaJesu ithi lapho wena oyenelisa khona vuma ukuthi uncediswe nguJesu ubusuncedisa abanye ngomusa uJesu akwenzele wona lawe ukuze ufike khona siyabonga abathandekayo kuqakathekile bona sincedisa abanye ngomusa futhi sikwazi lokuzwisisa ukuthi imizimba le ilithempeli kanjani likaNkulunkulu siphathe ngendlela efaneleyo njalokho sibona ukuthi Jesu wakhula engqondweni wakhula ngaphi emzimbeni akungifundele amahubo 1 verse ngelika 1 amahubo 1 ivesi lokuqala amahubo 1 verse 1 ithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemiyo endleleni yezoni ongahlaliyo esihlalweni sabaklolodayo siyabonga ukuze uphile uvikelekile iziphi indawo kumele uzigweme kambe ukutshintsha indawo kungakwenza ube le nguquko epheleleyo nxa kungenjalo inguquko epheleleyo yipi na ivesi ithe ubusisiwe ongemiyo endleleni kanjani yababi kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo kumele uzibaleke nxa usulandela uJesu umlingisi wakho kodwa ungabaleka ume kubalekeni akuphelelanga ngoba ingqondo ilokhu into indawo obaleke kuyo so kumele ukuthi Nkosi wena ingqondo kuKristu uthi angibe kuyo ngeke izongena kimi tshintsha ingqondo mina semphamisa umzimba ngasuka emva kade nginatha khona ingqondo yamayihlanjululwe kuphele umnambitho otshwala uJesu angathinta ingqondo wona ubalekile kuzasiza kodwa ngabaleka uJesu engaguqulanga kuyafana ukuthi umuntu umsuse empala umsembelika kodwa imbali lokize ekhanda la kumele usugathi mchina yekela amagabha akho lana sesisekwindawo so kufana ukuthi uJesu nguye oguqulayo thina ngasiphakameni uJesu simnikeza imizimba yakhe engqondo yethu aziguqula omunye wathi yena
you can take an African out of the bush, but it is hard to take the bush out of the African. Of course, waye khuluma nje ithought kayisikuthi ama-Africans anjalo. Kodwa ngistrengthena lapha ipoint yokuthi umuntu nxa esesuke endaweni akusuke konke lengqondo. Usukhichiwe egangeni, leganga kalisuke engqondweni. Ngoba ungasuswa egangeni uyefakwa eflatini kodwa uphile isiganga eflatini. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi nxa umuntu eseyamukele uKristu waba sebandleni likaThixo usuku environment right. Kodwa umbuzo uthi ukunambitha komhlaba kusukile yini engqondweni. Ngoba nxa kungasukanga impilo liyana okade iphila ingasukanga ku-programming yakhe lokho yiyo eprogramme konke izinqumo zakho. Into eyenzakalayo ukuthi ekucineni lapha endaweni right uzagcina uphila ngendlela obuphila ngayo uphandle. And ekucineni kuyagcina kukubhowa. Uzagcina ubuyela lapho kule ngqondo yakho njani khona. So nxa ususukile ku-environment ya woba kuKristu la. Ngiyakuzwa khonapho uthi ube le ngqondo right. Nxa sifunda amavesi lawa seKorinte wokuqala ngo-2 verse 16, amaHubo ngo-24 verse 3, lo Roma 12 verse 2 lamayathize. Ikakhulu ngikhangela ke u1 Corinthians 2 verse 16. Uma esithana awubekini lo mqondo wokuKristu. Kukutshoni ukuba lo mqondo kaKristu? Uncubeka phela uthinta indaba yokuguquka. Ukuguquka, yes. So indaba ekhona ngiyayithanda ivesi eku2 Corinthians 5 verse 17. Alright. Uthi nxa indoda isikuKristu Sidalwa esitsha. Okudala sokwedlula beka konke umuntu senjani sokukutsha. So ingqondo kaKristu yiyo esiyidingayo ngoba ngokuhlamuka kwethu uNkulunkulu mfundisi vele silengqondo yokuhlamuka endabeni kaNkulunkulu. So nxa sibuyiswa sisiza kuKristu kudinga amandla okuguqulwa endamandla wona lawo akuNkulunkulu. Yinda uJesu ayivesa kuNicodemus sithi ngaphandle kokuthi uzalwe ngokutsha. So wayesithi ukuthi kumele iguqule umuntu ngokuphelela kwakhe ingqondo. Nxa uKristu esebusa ingqondo kuthi ukuthi engizakugaba uhlambulukile. Ngoba nje sivumelene ukuthi uKristu wakhula engqondweni. Yes. Apostle Paul kwendaba esesithi akuseyimi engiphilayo kodwa uKristu. So ingqondo zethu mfundisi zifanele ukuthi zicabange ngezinto zaphezulu, zihlalwe ziguqulwe nguNkulunkulu, zibe sezizuza amandla ngoba sona ngengqondo izinto sizipheke engqondweni zibe sezivela ke kube sokusiba ngama-actions esona. So siyamdinga uJesu ukuthi kaguqule impilo. Ngike ngafunde i-quotation bisithi ayisiyo modification kuthiwa asikubazwa kwesimilo esidala kodwa kufanele ukuthi kube yi-complete change. Transformation asikokulolongwa. Asikokulolongwa umuntu omdala uyafa umuntu omutsha aphile kuKristu. So yi-challenge esilayo lapha njama uNkulunkulu kasisize akasisize kugcizelela uRoma 5. It involves ukuguqula kwengqondo involves unlearning okufundileyo exactly ubusufaka okutsha. So kuya involve iprogramming eyomuntu ukuthi kwakhona izinto ebezifakwa ekhanda ungakabi loKristu yizo ebezisenza uyenze izinqumo ezithile. Kahle ngiphe imovie nje ekaRambo yiyo kade informa ukuthi ungaqalwa ugwazi ngoba uRambo vele uyagwaza. So kade sokumele ufake amavesi. Kade nxa usufake amavesi usule ngqondo kaKristu umuntu angakuqala you are responding kade redemptively. So kumele umncedise ukuthi lokho kuphumo kukuye sikhangele kuKristu. Siyabonga abathandekayo uma sikhangela ukuthi awube kithi ingqondo kaKristu. Ngibona izinto into esingazithinta. Usathane ukuthi mina ngizabe kusanhlangu ngiphakame
kodwa uJesu wenze njani uyehla nxa sebengicaphulisa ukuthi ngani lami ngiyaphindisela uJesu uthi bathethele kanjani ingqondo zonke zikaKristu zibe kithi akusifunde yebo mfundisi yeah ukholese ngo3 verse 2 lapho Yes. uthi ingqondweni ifakeni entweni eziphezulu ezaphansi nxa ucabanga kancube usufikile kithi bazana ukuthi nxa sesikuKristu uyasusa ingqondo yethu phela igcwele umhlaba igcwele inkanuko zomzimba inkanuko zokusuthiseka nje emhlabeni kodwa nxa sesikuKristu sizwa ngezulu elizayo ngobuhle yehlo ukungena kubo ngenxa yesono kumele ke insuku zonke uvuke kuseni ngitshele uJesu sengiphuma ngivikele imicabango yami ingasuka ngilala ukuze ingqondo yami igcwale uNkulunkulu ngizacabanga ngaye ngiphile ngaye ngoba nguye abisengqondweni hayi siyabonga akusifundele ke uRoma 5 verse 5 Roma 5 verse 5 ithi njalo ithemba kalisidanisi ngoba uNkulunkulu usethululele uthando lwakhe ezinhlizweni zethu umoya ongcwele nansi indaba sinikwe injani umoya oyingcwele ongiyosithungamelayo uyini umsebenzi kamoya oyingcwele empilweni yomuntu na kuyini singakuqamba kubile ukuthathu mayelana lokusebenza kamoya oyingcwele umoya oyingcwele okokuqala mfundisi ukuthi uyasithungamela emaqinisweni wonke yes so ngiyake ngizwe kwesinye isikhathi sisithi umoya oyingcwele ngokusetshenziswa umoya oyingcwele kodwa ngesuka elizwini mina ngiyakukholwa ukuthi nxa umoya kaNkulunkulu ephezulu kwami ufanele ukuthi ngihambisane lalokho okwatshiwo lilizwi ngoba umoya oyingcwele kuyathungamela abaloba leli lizwi so kakuphambani asikunazele umoya oyingcwele uyasithungamelela emaqinisweni njalo uyasinika amandla ukuthi sihambise umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi sasishiyele wona yikho umsebenzi nguvesi ngo8 esithi nxa umoya oyingcwele sefikile lizaba ngofakazi lizahamba umhlaba wonke lifakazele mina kulo Simon oyisanusi wayefuna mfundisi Dube okwamukela isipho sikamoya oyingcwele yena engazalwanga kakutsha ngomoya oyingcwele lesi simo sengqondo sibonakala njani empilweni zethu kulesi sikhathi na sigcwele kakhulu mfundisi right abantu basebenzisa igama likaJesu bathi umoya oyingcwele baholayo kodwa ke ephikisa umbhalo ukuthi umama la umoya oyingcwele uzangithungamela njani ngiclaima ukuthi ngikaNkulunkulu kodwa ngisala umthetho wakho segcekeni yiko kwenza undoda lo wazama ukuthi abe yingxenye yabafundi abalandela uYesu bekholwa umoya oyingcwele yena engekho kuluhlu lukaJesu ngokwamukela inkolo kaKristu lelizwi lakhe so kugcwele kwinkolo ezikolo kulezi insuku abantu abathola umoya oyingcwele kodwa umuntu ozafica ukuthi kulento azigaxayo yizo ukuthiwa zile moya oyingcwele nakumuntu uyahanjela eNigeria kusiyadingwa umoya oyingcwele uhanjela bona apha eNigeria wona usezulwini evele ezulwini uNkulunkulu uhambele emhlabeni bona ngenye indlela ukubisa igama likaJesu uphamana lo mbhalo ngokandoda lo okhulunywayo ukuthi udinga uJesu ukuthi azasukuma athi mntanami ungadlali njalo umoya oyingcwele nxa usemntwini umbhalo uyakusemntwini khumbuza imfundiso kaJesu lapha nxa wayesithi kuMathewu 7 verse 21 kusiyabona akusibo bonke abathi inkosi kodwa bese sithi kuphela abazalenza ilizwi likaNkulunkulu so ngiyakugcizeleli umcijo kamfundisi ukuthi nxa umuntu elomoya ongcwele kufanele aphile ngokwelizwi and lapha okumangalisa ukuthi umfundisi bazakwenza ukuthi abazatshela uJesu ukuthi thina senza izinto ezimangalisayo sakhipha amadimoni ngebizo lakho uJesu kuthiwa impendulo yakhe yiyo ayizange ngilazi sukani lapha lina benzi bobo so ukuthi kwenziwa izimanga kumbe kunetha umlilo usuke ezulwini usiza lapha phansi akakwenzi ukuthi kube yini ngenye indlela sisebenzise umbhalo ukuhlola ngenye indlela kuyingozi ukulandela izimanga lokuseliswa yes ungelanda lalo silisa yes indaba zinzima lezi kungani kubalulekile kangaka ukuthi ngiyabonga uhlo wayithinta le ndaba ubona ekuseni la ntamba masinjani
asiceleni uNkulunkulu awusifundele u2 Peter 3 verse 14. Second Peter 3 Ivesi ka14. Yes. verse 14 Yeah. ithi lapho ngakho-ke bangane abathandekayo njengoba lokhu likulindele yenzani imizamo yonke ukuba litholakale lingela sici lingela cala njalo lihlalisane laye ngokuthula. Sizwana le ivesi sithini? Yazi ukuthi nxa ebala so Yeah. ukhangele ukuza kwenkosi. Right. Kumele ngitholakale Ngi- ngilungisele. Right. Yes. Uyazi emhlabeni abantu bayalungisela izinto zanxa ziyakhona. Umtshado umuntu uyalungisela afuna ukuthi uyefika ayangisa abantu. Phakathi singoDecember kuyafiwa. Abantu abavela ku-graduation uyalungisela afuna Yeah. ayangisa abanye ku-graduation Yeah. line up. Yeah. But uJesu i-graduation enkulu yempilo naphakade ilokhu ikhulunywa ukuthi uJesu uyeza. Ivesi ngakho-ke nazelanini lingaphikise noJesu kabuye. Ukuthi usephuza ukubuya yithi esikhulumayo. Yena ngasangathi sephuzile. Ukuthi kunenge okuhlupha kakwenzanga kuye. So lapha kunginikisela ukuthi nxa ngiyake ngilungisele ukuza kwesinye isehlakalo esikhulu empilweni lesi sikhulu kudlula zonke kumele mlaleli la silungiselele uJesu zakwakhe ngendlela yakhe yokuphila uThixo akutsho elizwini lakhe sibalekela isono sikhangele siphambaneni amandla okuphila siwaphila. Yasingoze khona Yeah. ukuthi lokho ukuthi into ngumfundisi ukuthi kufanele ukulungiselela. Yeah. Thina abafundi beBhayibheli silomkhuba ukuthi siyabe sikwazi ukuthi esiphethe iwatshi yesiprofeti siyabe sisazi ukuthi ngemva kwalokho Kuyawuya lokho. Yeah. so siphila sikhangele lelo watshi Yeah. sithi hayi nxa lokhu kungakayenzakali hayi sesekucwadla. Yeah. Kodwa sisengozini ngoba ilizwi lithi namuhla nxa lilizwa Ilizwi la. Yeah. lingazenzi zibe lukhulu. Yeah. Kungani kuthiwa ngithande ukugcizelela kukanamuhla Yes. ngoba Yes. isikhathi engisiphiweyo isona lesendaso. Yeah. Yeah. Ukuthi imzuzu kumbe amahola amabili amathathu kusuka lathi esikabe kusenzakalani kangikwazi. So kufanele ukuthi ngesikhathi ngimuza uJesu engibiza ngesikhathi uJesu engibiza ukuthi ngize empilweni kufanele ngihle ngiyenze leso sinqumo namuhla ngoba yiso sothi isikhathekile. Uyatulokhu sithi sandelwa ekatshaywa ufe namuhla. Yeah. So lungisa Isikhathi kusesekathi. sakho isona esolaso kathi. Ekake ngibale wona lama verse akhuluma ngolamuhla. Amahobo ngo95 verse ka7 ka8 ngizayibala la. Ithi ngoba yona inguNkulunkulu wethu thina singabantwana ebondlayo lezimvu ezalusayo lamuhla lalelani ilizwi layo. Lisithi lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengasemeba enkangala njengasosukwini lwasemasa enkangala. Singeke sabela kulena ndaba yasemasa yasemeba kodwa inhliziyo mazinganjani zingabi lukhuni. Indaba ngulamuhla bathandekayo. Yeah. Umpostoli Paul ayigcizelile Yes. ngo3 Yes. ngo7 Awuyibali. lo8 uthi ngakho njengoba umoya ongcwele esithi lamuhla. Right. Uma ngicabanga ukuthi wayekhotha yona Yes. Yes. uma lisizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni izinhliziyo zenu njengola kwenza ebuhlamukeni ngesikhathi sokulima enkangala. Powerful. Aphinda atsho kuvesi ngubani ngo15 kuthiwa lamuhla obaliza kulizwa ilizwi lakhe lingazenzi njani lokhoni. La kuHebrews 4 verse 7 uthi uNkulunkulu uyamisa futhi usuku oluthize oluthiwa kulamuhla. Yeah. Yeah. Ulamhla lo uqhakatheke. Yeah. Ngoba ukwakhuluma lapho umama umzuzu ngikhuluma uphambi kwami angikwazi zawufika yini. Nxa ngingawa khathesi khona lapha ngomkhuhlane ushukela beBP ngife ilamhla yami iphinde khona. So umuntu nxa ephila lungisa indaba zakho loJesu lamuhla. Ngoba ikusasa iyafika uJesu ethuje ufike kunjani. Imoto ngakuchaya ilamhla ungayilungisanga uvukela khona ukuyapha kwengqondweni kuyavuka ucabanga ndakathi ukuphila. So ilamhla ithi ukuthi sondela kuJesu ekuseni emini ntambama awukwazi usuku lokuthi ukuphefumula. Yeah. Sure. Isikhathi side uJesu wanika lesi sithembiso ukuthi uzakuza azosithatha. Endaba abaningi ukulinda kwethu kuzaxeka. Kuzaphela amandla ngokuya kwesikhathi.
Kule example ngiyithanda umfanekiso Alright. Enoch. U-Enoch kuthiwa wahamba loNkulunkulu okweminyaka engu-300. Kuthiwa ekhula wayesondela kangaka kuNkulunkulu. Ngibona kuyi-challenge kithi mfundisi njengamaKristu ukuza ukuthi isikhathi silokho sikhube kuJesu engakazi akusisondeze kungasiqeda amandla kodwa akusiqinise sikhangele ukuthi isithembiso asoze siphuthe. uPeter ukhuluma ukuthi nxa eminye imihlaba yachithwa lesi isithembiso laso sikasoze siphuthe. So kasilindeni uqaphele ukuthi ilizwi kaMlimi kangazi. Selisho into eqhakathekileyo ukulungisela ukuza kwenkosi. Kulomahluko bani ukulungisela ukuza kwesibili kukaKristu lokuba ngolungelelo losuku lwenkazimulo? uNkulunkulu isihlobo sami ezithandekayo ulothando lokuncema ukuthi ngoba kwazi ukuthi ukuza kwenkosi kuyafikisa usuku lenkazimulo kwehla kwami. So kumele nxa ngisithi ngilungile kungabi ukuthi ngilungile ngokubona kwami, kakuyi ukuthi engabuya kathesi inkazimulo kaThixo lami ngingena phakathi kwayo ngoba ngilengxenye yobuKristu ophila phakathi kwami. So umahluko okhona ukuthi singabi ngalamabizo esiKristu singekho kuKristu, singabizwa njengamaKristu singekho empilweni kaKristu. Njengoba isibonelo njalo inamuhla ukuthi asiphile nini elo Jesu kasigcina ukuthi twasiphathise siphile impilo engenza ukuthi ngingalala ngingaphila angafika ekhaya ngihamba. Siyabonga ukulungiselela lokuba njani lolungelelo losuku. Right. Kule quotation engiyithandileyo lapha ku Friday mfundisi. Olobayo uloba ibhuku ethi Maranatha page 220. Uthi ukhona yini ongahlazi omoya wakho ongavuselelekiyo nxa ecabanga ngalolu suku abe sesithi izinto zonke ziyatsho ukuthi usuku esilukhangeleleyo seduze. Abe sesithi inkosi yeza enguthanda kakhulu ngokuthi uthi sesisizwa izisinde zikaNkulunkulu zayo. So kuthi ukuthi kuseduze kakhulu, kuseduze kakhulu. Kukhona nxa sibona izinto zisenzakala kasibhekeni emkhathini masinyane inkosi izosithatha and inkosi kayisinika amandla okuqinisela inkosi izifika. Siyabonga. Yekela ngiqayisele ngapha. Ungatsho amagama akho okugcina futhi ngathanda ukuthi nxa usitsho amagama akho amafitshane uhlo uxwayisa abantu bana baqaphele ziphi izinto ezingabenza kubakhuthe lokho zibabambe amehlo ngamafitshane. Yes, enye into engasilimaza ukuthi singafinyeleli ekhaya ezulwini ukuhlala sikhangela amaphutha abanye abantu. Sihlale siwakhombela ukuthi uzibani unje kodwa singancedisani. Kasikhangelaneni bazalwane, sikhangele kuKristu sibe sesibambana izandla sincedisane sonke sifinyelele ekhaya ezulwini. Iba lilodwa ngilalo kasibeni ngabalungeleyo ukuza kwenkosi. Asilungiseleleni kodwa kasibeni njani ngabalungeleyo. Umuce enguthandileyo izibonakaliso bathandekayo ziyasitshengisa ukuthi lolu suku soluseduze kulalokho esikucabangayo. Izisinde zikaNkulunkulu ozayo sesizizwa kasilungisiseni kasiphumeni esonweni suku zonke kasidelele impilo yesono uJesu asinqobele. Mfundisi asikhulekele ngecomment yokucina. Siyabonga phila ngokukholwa ngosuku uJesu yeza asikhulekele. Baba sezulwini siyabonga ukuthi usethekelele ngesifundo esimangalisayo sokwazi ukuthi isibonelo sethu sokukholwa kulomhlaba silungisela uza kwesibili. Khuluma ke lathi umoya engcwele ngemva kokubana silalele uhambe engqondweni yethu suku zonke sicabanga lesi sifundo ukuze sihlanganiswe njalo nxa siphile kwesinye isifundo uJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.